Komunisti su radi omogućavanja suživota u Jugoslaviji i da bi Srbija imala izlaz na more, izbjegavali da imenuju stvarne ubice, pa su koristili pojmove ustaše, nacisti, fašisti, zločinci, neprijatelji i slično. Nisu spominjali pripadnost nekoj od jugoslavenskih nacija. Nisu čak direktno spominjani niti okupatori, Nijemci i Italijani, a ni Bugari, niti Albanci, niti Mađari. Sve se to podvodilo pod nekakav nacifašizam. Gledajući danas spomenike po FBiH entitetu, vidimo da se tu ne koriste komunističke metode rada na razvijanju suživota. Direktno se osuđuju Srbi kao počinioci nedjela, mada za mnoga mjesta ne postoje dokazi da je srpska vojska uopšte odgovorna za nedjelo. Nemam statistiku sastava ustaša, vojne formacije Nezavisne države Hrvatske, ali bi lako moglo biti da su na prostoru današnje Bosne i Hercegovine glavninu ustaša činili ne rimokatolici, nego muslimani, današnji Bošnjaci. Bilo bi pošteno da se u skladu sa sadašnjom terminologijom promijene imena na spomenicima iz Drugog svjetskog rata i umjesto neodređenih grupacija tipa nacisti, fašisti i slično napiše hrvatski i bošnjački zločinci. Na taj način bi se uskladila terminologija između spomenika iz Drugog i Trećeg svjetskog rata, u stvari Velikog rata koji ima 3/3.